Vrbaše švetočno otvoreni jubilejni Pejzešati festival poeziji mladih, najznačnejši literaturni festival u našej žemi za poetoh mladších od 27 rokov. Manifestacija prez pol vika i snovanja firmovala veljih nješkavi značnih pisateljoh, a perši zo spejcoh festivalskih večaroh bul pošveceni prave buvšim pobjednikom. Думам, že тот фестивал ма барз велику традицiju на перши месе и že je барз почитовани u švedske poeziji, njeljem u Srbiji, ali uopšte u regionu i baš zato mi to ta nagrada barz veljo znači. Vše ju vidvojujem jak najmilšu. I normalno i knjiška, ktorú som videla u okviru toho festivala, mi isto tak barz mila i často še vracam tim pisnjom i stvarno sam uložila barz veljo da povem i trudu i svojih emocijoh i dožicok, že bi to ta knjiška na kraju i padla co ljepša, takže eto i nješka posle par roki išće vše mi to ti pisnji barz mili i ljubim še vracat s tim pisnjom. Na tohoročni konkurs Festivala poeziji mladih zo svojima robotami prijaveliše 143 poetove zo caloho regionu, a fahovi žiri na čolje zo s pisateljom Perom Zubcom vibral 10 najljepših. Toti 10 finalisti predstavješe na zakončujucim večare na sobotu 26. maja, kad budu prehlašeni i pobjedniki 50. Festivalu poeziji mladih u Vrbaše.